Ka letšatši le lengwe la go fiša, Zara o tlo bona sehlare sa moapola. Le ge Zara a na le molala o motelele, o ka se be yo motelele ka mo go lekanego go fihlelela diapola. O tla taramologa, eupša le ge a tla leka ka maatla, diapola di tlo se fihlelege. A nyamile, Zara o tlo dula ka fase ga mohlare. Ka yona nako yeo, Mmazu e le go ngwana wa tau, o tlo tšwelela ka morago ga mohlare. O tla tseba gore ga se ka mehla e lego taba ya gore o yo motelele, eupša ke go hwetša ditsela tše bohlale tša go hwetša seo o se nyakago. O tlo bona le go šupa mokgobo wa maswika kgauswi. Ke moka, Zara o tlo hwetša leano. O tlo paka maswika ao ka letee, gomme o tlo aga ditepisi gore a eme godimo ga sona. Zara o tlo ema godimo ga maswika, gomme ge a tlo otlolla molala wa gagwe, o tlo kgona go fitlhelela apola. Ge a tlo gema apola ya go rothiša mara, Zara o tlo ithuta thuto eo. Ga se ka mehla e lego taba ya gore o yo motelele ga kakang, eupša ke go hwetša ditsela tše bohlale tša go hwetša seo o se nyakago. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com